gikomeye kuri iki gitondo cya FRDC igabye mu ndondo ya Bijombo mu buryo bwo kwihorera ku byo M23 na twirwaneho baherutse kuyikorera ku munsi wese. No operaso zikomeye FRDC zindutsemo mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi ku igenekerezo rya 13 z'ukwezi kwa gatatu 2026. No operaso de neutralisation et de retissage FRDC ikoze mu buryo budasanzwe bijyanye na military intelligence yari ifite ahitwa mu Mitamba, Mugeti na Ndondo. Unité de reconnaissance avancée za FRDC zakoze akazi gakomeye. Turebera hamwe cartographie tactique y'imisozi miremire ya Bijombo iberemo operation. Turebe kompanyi de infantry zamaze kwinjizwa muri ibi bice mu buryo bwa insacrement tactique. Turaza kubabwira ibijyanye na attaque coordonnée multi axe, turebe uko bihagaze. Turaza kandi no kubabwira phase initiale d'assaut, unité d'assaut rapide. Turaza kandi kureba APF Alma Rudre d'appui, turebe mitrailleuses Rudre 12.7 mm, lance rocket RPG, mortier rageri ndetse n'ibindi bitandukanye. Turaza kureba ibiri kubera muri uru rugamba, turebe ibijyanye na repli tactique, turebe blocking uburyo bihagaze, turebe ibi kugenda bigaragara combat a zone montagne, turebe ibiri kugenda bigaragara kandi rimuzero. Turebe amakuru akomeye yagezweho muri iki gitondo. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Rako Informa wacu ari buze kutubwira ko mu misozi miremire yo muri territoire ya Masisi bimeze gute. Ego muri Masisi muri izi ince za Kazinga ubona ko hari hamaze iminsi hari imirwano. Ni inkuru igaragara yuko coalition yarimo ya FDL ndetse na FRDC ziri muri aka gace ka Kazinga zisa naho zimaze kugatakaza, ziri mu bice bisa naho bisatira aka gace. N'ubundi urabona ko ziri gukora organisation yo kugaba ibitero ku aka gace n'ubundi nk'abashaka kongera kugaramo imirwano ikomeye mu buryo bwo kwigarurira. Ariko hari ikibazo cyane kijyanye n'uko coalition harimo ikibazo cy'ubwumvikane buke bijyanye n'imitwe yihuje ya FDL ndetse na FRDC mu buryo ubona ko connection zabo ari mbi cyane mu buryo bwo kwihuza. Turaza kubyumva mu buryo burambuye. Ibirero birahura neza n'umuyoboro wa FRDC, aho bivuga ko FRDC ifite icyerekezo cyerekeza Goma. Bikaba biri kugaragazwa n'iki? Yego, ikintu kiri kubigaragaza hano muri Goma nuko ubona ko byanze bikunze hariyo operation nyinshi zijyanye no gushakisha abantu b'abagambanyi bari muri FRDC bakorera muri 23 ndetse n'abasanzwe bakorera muri uriya mujyi wa Goma ku buryo bwabo bwite bw'ibanga. Turaza kubyumva byirambuye. Reka rero duhite duhera muri Sud Kivu, turebe commandement du secteur opérationnel Sud Kivu, turebe ibyabaye bijyanye n'amakuru akomeye dufite. Turagaruka rero tureba kandi ku kandi kubiri kubera kuri axe zose. Amakuru dufite aragaragaza bizindutse biba aho bitangazwa ko umwana arira nyina ntiyumve bijyanye n'ibiri kugenda biba. Biravuga ko nyuma yuko ku munsi w'ejo FRDC ifatanyije n'abazarendo bari bagerageje kugaba n'ubundi bitero muri ibi bice, bongeye kuzinduka muri operasiyo ikomeye. Bitege gute? Ni mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatandatu itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu 2026 mu misozi ya Bijombo muri territoire ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangije igikorwa cya gisirikare cyateguwe mu buryo bwimbitse cyane kigamije gusubiza inyuma no guhana abarwanyi ba MRDP twirwaneho nyuma y'imirwano yabaye mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane ku ndondo ya Bijombo. Iki ni igikorwa cya gisirikare cyiswe mu rwego rw'imbere mu ngabo ko ari opération neutralisation et de retissage, kikaba cyarateguwe n'abasirikare bakuru bo muri commandement secteur opérationnel Sud Kivu nyuma y'ibikorwa by'isesengura ryimbitse rya renseignement militaire cyangwa military intelligence ryakusanyijwe n'ishami rishinzwe iperereza rya gisirikare. Amakuru ari guturuka mu nzego za gisirikare avuga ko mbere y'icyo gitero ko gitangira FRDC yakoze reconnaissance tactique mu bice byitwa mu Mitamba, Mugeti na Ndondo hifashishijwe unité de reconnaissance avance n'abasirikare b'inzobere mu gutahura aho umwanzi aherereye.
forward scouters nyuma yo gusesengura ibijyanye na cartographie tactique n'imiterere y'imisozi ya Bijombo. Ingabo za FARDC ziteguye attaque coordonnée multi-axe aho compagnie de infanterie zashyizwe ku mirongo itandukanye kugira ngo zigabe igitero ku birindiro bya MRDP twirwaneho mu buryo bwa ensacrement tactique. Ahagana saa 12 z'igitondo FARDC yatangiye phase initiale d'assaut, ainite d'assaut rapide zatangiye kwegera imirongo y'umwanzi zinyuze mu nzira zo mu misozi zizwi gusa n'abasirikare bakorera muri aka gace. Mu rwego rwo gutanga APFA, ingabo za FARDC zakoresheje arma Rudre zirimo mitraille za Rudre 12.7 mm, lance roquette rapide mortier geri. Ibi byari bigamije suppressive fire yo gucecekesha ibirindiro bya MRDP twirwaneho mbere yuko infantry asar unity izitangira offensive maneuvers aho gufata ibirindiro by'umwanzi. Mu rwego rwo kwirinda ko umwanzi yacika akanyura mu misozi ya Murenge, FARDC kizo blocking position mu nzira zose zishobora gukoreshwa muri lopi tactique. Abasirikare b'inzobere muri combat a zone montagne bakizwe mu misozi yanamye kugira ngo bakore sniper overwatch no gukumira kw'abarwanye ba MRDP twirwaneho bahunga. Muri icyo gikorwa kandi hakoreshejwe tactique de ratissage, aho ingabo zashyikaga mu birindiro by'umwanzi mu mashyamba no mu misozi zigakora sector clearing operation. Ubuyobozi bwa gisirikare muri aka gace bwavuze ko operation offensive igamije bijyanye nicyo twakwita ko ari neutralisation des positions ennemies, sécurisation des zones habitées, dissuasion des attaques contre les civils. Abayobozi FARDC bavuga ko operation iri mu rwego rwa counter insurgent strategy igamije gusenya burundu les armées zikomeje guteza umutekano muke mu misozi ya Bijombo. Kugeza mu masaha ubungubu amakuru ari guturuka mu baturage muri aka gace aravuga ko amasasu aremereye n'amasasu ya Murutsi yakomeje kumvikana mu misozi hagati ya Muhitwa mu Mitamba na Mugeti, aho imirwano ikomeje hagati ya FARDC n'abarwanyi ba MRDP twirwaneho. Abasasanguzi mu bya gisirikare baravuga ko uburyo operation iri planifiye yakozwe bugaragaza ko ari igikorwa cyateguwe mu buryo bwimbitse cyane hagamijwe gufata no gusenya ibirindiro by'umwanzi mu buryo bwa decisive militaire engagé. Abaturage bo mu misozi ya Bijombo bakomeje gukurikiranira hafi iby'uko iyi operation igenda. Ku murongo wa telefone rero nk'uko twabibabwiye turi kumwe na Roko Informo wacu ugiye kudufasha tukamenya ibiri kujya mbere ndetse n'ibindi biri kugenda biba. Mutama, waramutse neza? Yego, waramutse neza. Yego, mu Bijombo wari umpaye ubutumwa urambwira ati FARDC zindutse mu bikorwa bizo kwihorera kuri MRDP twirwaneho, bihagaze gute kugeza ubu? Niko bimeze, urabona ko byanze bikunze FARDC ntabwo igirambirwa cyane mu buryo ubona ko bidashaka guha agahenge izi poste za M23 ndetse na twirwaneho ziri muri iki gice cya Minembwe, nkuko ari amaze iminsi imirwano n'ubundi bidasiba. N'ubu kuri iki gitondo kuri munsi niko bukeye babyukiye muri organisation yo kugaba ibitero muri iki gice n'ubundi cya Mikenye, ariko ubona ko byanze bikunze iki gikorwa gishobora kuza gukurikirwa n'amadrone kuko hari haciye iminsi ibiri hari nk'agahenge ko nta drone ziheruka muri iki gice. Rero kubwiza impfu iteka ryose iyo habayeho kwaje basinga ku butaka nta atirari zirimo cyangwa drone, hajya habaho ikintu kimeze nk'ingaruka mbi cyane kuri coalition kuba batakaza abasirikare ndetse bagategwa amambusha atandukanye. Rero uyu niyo mpamvu yitezwe ko muri aya masaha akurikira drone zishobora kuza, kuko ubona ko amasasu yo yatangiye kumvikana mu rukerera kandi yatangijwe na coalition ya FARDC. Ubona ko n'ubundi basubiye muri bya bice bimaze iminsi barwaniramo. Ni ikintu ubona ko rero gikomeye cyane kuri coalition iramutse idakoresheje drone cyangwa wisharing ikoresheje artillery, kuko nicyo kintu cyakifasha kubasha guhangana n'aba bahungu bamaze kumenyera muri ibi bice by'imisozi miremire cyane. Ariko ikiriho gishoboka ni uburyo coalition yubatse, basabye musade ushoboka kuko harimo ingabo nyinshi zaturutse mu Burundi ndetse n'iyaturari n'ubwo itararasa, ariko amakuru hari nuko ibikoresho byayo bimwe byatangiye kuzamuka ku gicamunsi cy'ejo, ari ubwo hari imirwano ikomeye ishobora kuba mu masaha ari imbere nubwo bisa naho bitarakara cyane. Yego, reka turebe kugeza ubu kubirebana n'ibiri kugenda biba, haba wenda hari uruhande rwatangiye gusubira inyuma? Nta rurasubira inyuma, ariyo mpamvu ubundi ikintu kijya kibaho
gituma imirwano yaha ikakara cyane ikaba mibi cyane niyo hajemo atirari cyangwa drone, kuko nibyo bintu bibasha gusa naho binaniza M23 na twirwaneho muri iyi misozi, kubona ko basa n'abafite tano ku rwego rwo hejuru, kuko indege drone zirarasa ndetse sharing ikabaho, ariko nyuma y'amasaha aho birangiriye uwajya kwa devasinga ugasanga ikibazo kiravutse cyane, ukagira ngo nta hantu bigeze bajya. Ni ikintu rero kidasanzwe, ubona ari strategie bakoresha y'ubwenge burenze cyane kubera akamenyero bafite ko kurwanira muri iyi misozi ya Minembwe. Reka dukomeze n'ubundi tujye ahandi kuzindagisi ho hafi aho bihagaze gute? Andi makuru nuko tumanutse hasi muri Prendre Rusizi, amakuru hari nuko hari amato yazanaga ingabo ziturutse za Karemi, ndetse ukabona ko zizana impungenge nyinshi cyane zo guteganya ko bashobora kuraswaho n'imbunda z'imisada za M23, n'ubundi ubona ko iki gihaga bakigenzuraga ku buryo buhagije. FARDC yabashije kuzana ubwato bushya bugezweho bw'intambara kandi buhenze, bufite ubushobozi bw'ubwirinzi, ku buryo hamaze kubaho nk'ibyishimo cyane kuri coalition ko kongera kubona musada uturutse Karemi uza muri ibi bice bigiye kuborohera cyane, kuko byari bifiteho impungenge cyane, kuko inshuro nyinshi amato yose yabaga nkanyeganyeze muri iki kiyaga, inshuro nyinshi yakundaga kuraswa. Rero ni ikintu ubona ko coalition yishimiye, kandi n'ubwato bunini butwara umubare w'abasirikare benshi kandi bufite ubwirinzi buhambaye. Bukavu ariko bigaragara nubwo bwari bwerekeje mu cyerekezo cya Bukavu, ingabo za M23 bwari butwaye zari zerekeje muri Karehe, mu buryo ubona ko ari operasiyo bagiyemo ari umusaza, kuko bwa ubwato bunini cyane butwaye ingabo ziri hejuru ya 300. Rero urabona ko FARDC mu ntasi zayo ziri muri uwo mujyi arizo, ubona ko ari operasiyo M23 imaze n'iminsi n'ubundi zatanze amakuru ku gihe, kuko ubu bwato butaragera mu cyerekezo bwari bugiyemo bwoherejweho drone ibasha gusandarizwa mu kirere cyane n'ubwirinzi bwa M23 ntibyaba igeze ku ntego, ariko ubona ko hari umugambi wo guhitana uyu musaga w'ingabo zari zerekeje muri aka gace ka Karehe. Ariko buryo ubona ko iyi nzira yifashishwaga inshuro nyinshi na M23 mu kohereza ingabo zijya muri Sud Kivu ndetse n'iki gice cya Karehe, urabona ko bibaye nk'imbogamizi cyane ku buryo buhambaye kuba iyi nzira bakwizerwa mu ruhande rwa M23 kuba yakomeza gukoreshwa. Bisaba ko hazajya hifashishwa imbaraga zikomeye cyane, kuko ubona ko FARDC isa naho yahagurukiye buri gikorwa cyose cya M23 muri iki gice cya Goma. Yego, ubundi kugeza ubu amakuru ko navuga ko FARDC iri kuba iyafite nkaho ihari, bari kuyabona gute kugeza ubu ngo? Ikigaragara cyo ko muri uyu mujyi wa Goma ndetse no muri M23 hakirimo abantu cyane batanga amakuru ku gihe, kuko urabona operasiyo nk'ingi yo kuba bakwimura ingabo zingana gutya ntabwo biteguwe ku masaha 2 cyangwa 1, ishobora no kuba imaze iminsi 2 cyangwa 3. Iyi rero bikaba bigaragara ko muri aba bantu M23 itarashyira habona bagiye bafatirwa mu byaha by'ubugambanyi muri M23, ko bashobora kuba aya ari amakuru yatanze ku munsi w'ejo hatambutse cyangwa se na mbere yaho, bakaba FARDC yari isanzwe yafite, ku buryo icyo baba bakeneye kumenya ari ukubabwira bati igikorwa kiratangiye, ubu tuvugana ku buryo kuba bakurikirana ibikorwa uko bikorwa biborohera cyane. Yego, ikintu ubona ko kigoranye cyane kuri M23 cyane by'umwihariko muri uyu mujyi wa Goma, ubona ko harimo intasi zo ku rwego rwo hejuru ku ruhande rwa FARDC, ubona ko buri ntambwe zabo zose n'igikorwa cyabo cyose bari gukora FARDC amakuru yose biyafite ku gihe. Kugeza ubu mu gitondo wari watubwiye batangiye kugenda batabwa muri yombi muri 23. Update kuri iyi ngingo kugeza ubu ni iyihe? Kiriwe nuko basa naho bagikomeje n'ubundi ntabwo birarangira intangiriro kuri M23, ariko urabona ko bagifite akazi kenshi ko gukomeza kugenda batahura ubwo batahuyeho amakuru nk'aya ngaya mu cyerekezo yaba arimo cyose, ari guhita afatirwaho ari, ku buryo ubona ko ari igikorwa kitari bumara igihe gitoya, kuko urizi neza ko hari n'abashobora kugaragara ukwezi gushize kandi bari basanzwe bahari, kuko amakuru menshi bagenda bayahabwa n'abo bamaze gushyikira kuruta uko babikurikirana
mu ikoranabuhanga bajyanye n'abohereza amakuru atangwa na telefone cyangwa ibindi byuma byose by'ikoranabuhanga. yego kugeza ubu navuga ko n'ubundi bikomeje kugenda bikorwa. Reka twigireho inyuma gato, ubundi umutekano uhagaze gute muri teritwari ya Karehe? Hagenzurwa nande? Ibijyanye n'ibitero zaho byo bihagaze gute? Ishusho yaho, geopolitike yaho? Ikiri Karehe cyane ubona ko bashaka gusa naho yo 23 yinjira muri Warikare, ariko ukabona ko n'ubundi amayikoresha menshi ari ya Karehe, kandi Karehe ari zone isa naho irimo coalition nini cyane za FDL. Ubona ko ari naho bashaka gusa naho bafungira iyo 23 mu buryo bwo kuyibuza kujya muri Warikare. Ni ikintu rero ubona ko hari operation ikomeye gutegurwa cyane ku ruhande rwa FARDC, ariyo mpamvu ubona ko iyo 23 iba kuriye ubutasi bwayo itangiye gusa naho ibyitegura ikohereza ingabo mu buryo bwo kuba bajya gusa naho batanga umusaza, kuko ariyo kubizi neza ko iyo 23 ifite opposition zisa naho ziri mu ntera zitandukanye ndende cyane, ku buryo kubasha gusangana na iriya coalition FARDC ikunze kuzirimo abasirikare benshi byayigora cyane. Ariyo mpamvu uri kubona ko iyo 23 ubu akazi ifite muri iyi minsi kari hejuru, ni akadeployment zo kugenda bongera ingabo mu bice bitandukanye, kuko ubona ko FARDC hose isa naho ishaka guhagurukiriza ibitero bya operation icyarimwe, ku buryo kugira ngo iyo 23 ibashe kudefanda bizasaba imbaraga nyinshi cyane bijyanye n'ingano y'abasirikare ifite, kandi kabiri igenzura igice kinini cyane. Yego ukiriho rero ubona kuri iyo 23 nuko haba muri Nord Kivu haba muri Sud Kivu amakuru ari ku gihe, nuko buri gace kose aho operation ziri gutegurirwa yaba kuri FARDC hari kongerwa ingabo, ku buryo ubona ko basa n'abarebanaho, kandi n'ibi biri kuvugwa ku ruhande rwa FARDC ko mu gice cya Warikare nabo bari kongera ingabo cyane, ndetse imaze kuba amafaranga mu bice bitandukanye mu buryo bwo gukumira kuba ibitero bya 23 byajya kwigira muri Warikare. Ubona ko FARDC ikomeye cyane bijyanye n'ibikorwa bya operation bikorerwayo cyane. Abafaransa baba batangiye imirwano? Ntabwo bararwana, ariko deployment yerekana mu duce tumwe barimo cyane, kandi bahageze ku munsi w'ejo. Ni uburyo ubona ko ari uburyo bwo gusa naho bakumira iyo 23 ubona ko ufite umugambi wo kwinjirayo cyane, bijyanye n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye biri mu duce dutandukanye muri kariya gace. Ubona ko iyo 23 bishaka ko yajya kwangiza, ariko FARDC ikaba isa naho yafashe umugambi ukomeye wo kuba nta musirikare wa 23 ishaka ko yareba ruriya rukuta rwo kuba yakwinjira muri Warikare. Yego, reka noneho tujye mu buryo bwirambuye, tujye mu misozi miremire y'Iminembwe muri teritwari ya Fizi. Fizi ho bihagaze gute kugeza ubu? Abarundi benshi biravuga ko bamaze kuhagera, bavuga ko kandi n'ibikoresho byinshi bihari, bavuga ko ku mugoroba humvikanye drone byagaragaraga ko ziri mu butasi. Byo bimeze gute? Tubwira akantu ku kandi. Niko bimeze mu Minembwe, hari imirwano hano za Kwezero byari isibaniro, karubona ko mu masaha atambutse buri umwe wese yashakaga kuba yahayigarurira akagenzura. Ni imirwano imeze nk'aho ruba rwabuze gica muri FARDC ndetse na M23, ariko nubwo mu mirwano iri mu Minembwe ubona ko ihoraho, ariko imeze buri giteka tukabona amakuru yose agaragara ko ari imirwano ihari. Gusa hari ibindi bice byinshi cyane muri Uvira ndetse na Plaine de Rusizi hari gukorerwa operation zikomeye cyane, ubona ko hari uburyo bwo gutegura ingabo cyane, kandi zigenda zituruka mu bice bimwe na bimwe harimo za Karemi, ndetse ubona ko FARDC hari umugambi ifite cyane wo kuba yagaba ibitero mbere y'uko bateganya ko yo 23 yabagaba ibitero muri kano gace ka Plaine de Rusizi ndetse n'uyu mujyi wa Uvira. Kuko mu masaha atambutse hari amakuru ko hari ingabo ziturutse Karemi nyinshi cyane, ndetse zigiramo iz'abarundi zinjiye muri Uvira, zije mu buryo ubona ko hari operation bari gutegura yo kugaba ibitero, kuko bari bafite amakuru ko M23 yari imaze iminsi iri mu gikorwa nk'iki nayo ishobora kubabanzaho ibitero kuba yabasha kwigarurira Uvira.
ariko ukabona ko FARDC ishaka kubatanga mbere y'uko bo bayirasaho, kandi ni ikintu kigaragara cyane muri Plaine de Rusizi bijyanye n'ahantu defense zabo ziri, ingabo z'u Burundi ziri kwiyongeramo ni nyinshi cyane ku buryo ubona ko hari ikintu kidasanzwe kiri gutegurwa kuri uyu mujyi wa Uvira, ubona ko ugiye kuzaba isibaniro bijyanye n'uburyo impande zombi ziwukeneye cyane. Yego, naho muri Mwenga ho bihagaze gute kugeza ubu? Yego, Mwenga amakuru dufite rero aka kanya nuko Mwenga ariyo posti nini ya FARDC irimo irwana ubutitsa ishaka kugira ngo itsimbure ibirindiro byose biriyo bigenzurwa na M23 hano Zanzibira, ndetse ubona ko bafite umugambi wo kubabuza kwinjira muri Shabunda, kuko ubona ko M23 hano yari isa naho yahashyize ibirindiro bikomeye cyane biriho n'imbunda zo musaga, ku buryo babonaga ko bafite umugambi wo gusatira bagura ibi bice. Rero bikaba byatuma FARDC isa naho ihomba cyane, ibaye isa naho ifungiye iki gice cy'ahangaho, kandi ubona ko gifite umumaro mwinshi. Ariyo mpamvu ubona ko hari coalition nini cyane FARDC ifite umugambi wo kugaba ibitero kuri M23, kandi ubona ko hamaze kugenda ingabo z'u Burundi nyinshi. Rero ni ikintu ubona ko byanze bikunze M23 ibaye ifite deployment zimwe zoroheje zitarimo abasirikare benshi, bijyanye n'uko iyi coalition ingana ihora ideployinga buri munsi, niko haza abasirikare baturutse mu bice bitandukanye ba FARDC. Urabona ko habaho kuba M23 yatakaza ibi bice cyane, bijyanye n'uko ubona ko ahantu bashyizemo imbaraga, kuko bivuga ko nawe cyanshuro barimo kwerekeza muri aka gice. Yego, rero urabona ko byanze bikunze muri no Sud Kivu ahantu hari operasiyo zose ziri gutegurwa ubu ngubu, haba ku ruhande rwa M23 ndetse na FARDC. Urabona ko amakuru yose ari gusohoka ari uko buri ruhande rwose ruri gusa naho rutanguranwa mu buryo bwo kwitegura kuba bagaba ibitero ahantu hatandukanye, kuko bose ubona ko bagenda bagwiza ingabo nyinshi cyane bidasanzwe nk'uko iminsi itambutse byari bimeze. yego, umuntu ashobora kwibaza ku birebana n'abasirikare ba Angola, bo bahagaze gute? Ese kuki numva ko kuva aho baziye nta kirahinduka byapfiriye? Niko bimeze, ntabwo biba byoroshye, urugamba ntabwo rwari rworoshye cyane ku buryo bari kuza bagahita bagira ikintu kidasanzwe bagaragaza, kuko urabona ko urugamba rurimo coalition nini. Ariyo mpamvu ubona ko niyo yaba ari Abanyangora bagize igikorwa cyiza bakora cy'indashyikirwa, kugira ngo umenye ko aribo bagikoze biragoye, kuko nta gihugu cyigamba operasiyo cyakoze wenda ikagera ku ntego. Niyo mpamvu ubona ko banahinduye, bafite sisitemu yo kwambara impuzankano zimwe. Rero kugira ngo umenye ngo force nini ziri muri operasiyo ni ya igihugu kiniki, ni ibintu utapfa kumenya, ariko ubona ko Abanyangora bo baziyemo hariya, hari ukuboko kunini kwabo kumaze kugaragaramo, kuko ubona ko batakirwana intambara zimeze nk'izo mu bihe bitambutse, ubwo wasangaga muri iki gice cya Minembwe urugamba rubabera igihombo buri munsi, batakaza ndetse batakaza n'ibice bagenzuraga. Ariko urabona ko ubu batakiva mu byimbo, ari intambara zibera mu gace kamwe kadahinduka. Yego Mutama, reka tugushimire cyane, dusoreza ahabwo nk'uko bisanzwe, urakomeza udukurikirana n'andi makuru ugenda tugezaho update. Yego, murakoze cyane.